So kwi-forex sinama-currency pairs and lawa ama-major currency pairs lawa engiwavezela. We have i-GBP versus US dollar, sibe ne-euro versus US dollar, sibe ne-AUD versus USD, sibe ne-NZD versus USD, sibe ne-USD JPY, USD Swiss, USD CAD, base siba negolide versus USD. So lawa ama-major currency pairs and igolide ngilifakela ngamabomu noma kulingayona i-currency pair cause i-metal versus i-currency which is i-dollar. But lawa iwona ama-major currency pairs. If sekufika kwi-chart noma sekufika kwimakethe, lama pairs lawa wabona la abane-spread esincane, nakhona futhi indlela abehave ngayo abehave ngendlela ecishe ifane isikhathi esiningi, abehave ngendlela ecishe ifane, abanama-patterns aphindaphindayo kwimakethe, ingakho ibizwa ngama-major currency pairs.